नेपाल ऐतिहासिक प्राचीन बस्ती जले सिद्धि दनेगु या तयारी सुरु जुगुदु यलया जल देशे सापारु खुननिसे सिद्धि दनेगु या तयारी सुरु जुगु ख सिद्धि दनेगु थका शक्ति सञ्चयलिसे शक्ति पुनर्स्थापना याइकु ख सिद्धि दनेगु या तयारी कथ सापारु खुनु सापारु जात्रा कोचाया थुङ्का बनी न्यकु मंका बाजा खलक बाजा थाना दिगुद्य पित्य चाहिला जलदेया मु थोका पिने तक बाजा थागु ख श्री अर्चिति भगवान की जय श्रीनाथ गुरु की जय वो ठौयो आम छन्दिनु अब एक वर्ष हिसाबले चाहिँ वन्यजीवपट्टि कता अथवा तापासे आउने म छिमु वज गएको ज्यादा अनलिपा बाजा थागु दिका बाजा खलक बाजा लित हैगु चलन्दु थटे या ठुङ्का जल देशे छुन कथया बाजा था मजुगु मान्यता दुसा अथे थब्लेन से छुन कथया फेन या मजुगु प्रचलन्दु हरसिद्धि भवानी या देगले दुने पिने तया तगु गतन फुक्क था मजिक चिना तैसा सापारु या चाने निसे देग या मूल लुखतिना ड्यपी बाहेक मेपी सुन दुहावनी मखु अठे सिद्धि दनेगु या तयारी या छोले छिन्निदया दुने मधुपी ड्यपिनुगु थासे मधुमध्य या तधिम क्यावा तधिम क्या ड्य जुइत योग्य मजुसा थ लामेसित फर्ना यई भर्ना जुपिन्त विशेष सेना पूजा याना देगले दुकया प्याखा हुइगु बाजा थागुसेनी अठे देग मर्मट यागु हुगु मटु देकेगु वसत सुइकेगु फेखासी कावनेगु सोनिगया थिथि थासे पीठ कावनेगु नास पूजा स्वा तपुली पुया प्याखा हुलिगु कलश स्थापना यागु मिसाभु मिजभु थका देफे नकेगु मु प्याकेगु जात्रा थासे द्यख यंकेगु थका थासे जात्रा केनेगु यई थथे सिद्धि दनेगु छोले फागु जात्रा कोचा ठुङ्का फुच माजु थावना विशेष पूजा याना सिद्धि दनेगु 12 वर्ष मेला कोचाका वई थोए दथुई नेवा परम्परागत बाज प्याख संरक्षण यागु लागि थिथि कठया ग्वाली याना वया चुङ्गु यल महानगरपालिका वडा ल्या 28 न्यकु मंका बाज खलया त छज्जो फुसा लल हागुदु सापारु खुनु जुगु धार्मिक ज्याजो या दथुई वडा अध्यक्ष राजेश महर्जन बाजा खलया गुरु या त फुसा बाजा लल हाना दिगु ख पूरा